Johan bungsagi Jesu le au naute huai khitin Galilee gama Jesu awaka zudaten ama ahilup atup zakun zudia gam apha nuam ke hi zudate biak buk an kwang luina anai ta hi huchi in au nauten akyanga hiai akipan in zudia gama vaho in nanung zuiten nathil hi a amu theina dingun achiu hi kwama in agukin thilbangma ahi kewa ama ma in alangtang in mite theidi in ahi hi hiai thilte na hi ngal le khovel kyang a kimusakin achiu hi a unaute nangon in leng ama aging take uhi huan jesun akyangwa ke hun kahun atung nai ke no hun zo chiklai pe win atung gi ge hi khovel in no ahon hothei ke zo hon honak u athil hi te u gilo a hi chi kathei sak ziakin no an kwang luina a vaho to unla ke zo tu an kwang luina a ka ho to tadi ke ding kahun atun nai lo ziakin achi hi huai thu akyangwa gen in Galilee kama a omni lo hi an kwang luina a Jesu thu hilna himale au naute an kwang luina a ho to nung un ama leng van tang thei lo in aguk bang in a ho to sam hi zudaten an kwang luina a ama azongwa koya oma hiya achiu hi atung a atunga mipite la atunga mipite la ka mi aphun sim sup sup wa khen khatin mi hoi a hi achiwa khen khatin hidek ke mi pi khem a hi achi u hi himale zudate a hi aki tak zia kun kwa ma in alang tang in atung tang thu again langam ke u hi an kwang lui san lai takin tempula Jesu a ho towa thu a hil hi huan zutaten hiai min zil ngei lo pi a bang achia hi chi thei aya achi wa lamdang asama mau hi huan Jesun amau adong a kathu hil ki a hilo in non solpa thu a hi zo kwa pe ama de lam hi utin kathu hil pathian a ki pan hiya ki ma phwa tom a kagen chi a thei ding hi kwa pe ama phwa tom thu gen zo ama hoi zo ama hoi na zong a hi asolpa hoi na zong mi tak a hi ama kadik lo na him ama adik tat lo na him a om ke hi mosi in na kyangwa dan ahon pe ki a hiya himale nala kwa ma in dan na zui ke u no bang acha hon hi luptum na hi wa achi hi mi pin doi zol na hi ve kwan ahia hon hi luptum achi na dong hi jesun adonga akyangwa thil khat ka hi no ting ting in lamdang na sa u ahi a mosi in jeksum thu no ahon piak ziakin sabat ni in leng music asu na sum zel hi wai pen mosi a kipan hilo in pipute a kipan a hi zo hi mosi dana talek lo na ding a sabat ni a pasal in jeksum nga le ken sabat ni a mi ka hi dam ziakin katunga na he tuam u mo al a akilat dan in ngai to ke un la dik tat tak in ngai to zo un achi hi Christmasia hi na huan Jerusalem a mi khen khat in hiai mi tha atup pa u hilo hia endi u halung tang in hiai a thu alang tang in hiaya thu again a akyanga bangma again ke yo ama Chris a hi chi vai hom ten thei tak tak u a hi tadiam hiai mi ahong ki patna lam nangon I thei ngal a Chris ahong ki lat chiang in ahong ki patna lam kwa ma in a thei ke dingu a chiu hi wajakin tempula Jesun thu a hil kom in akiko a no na hon thei wa ko hon ka hong ki patna lam leng na thei hi himale keima thu a hong pai ka hi ke ama ke hon solpa mi dik a hi ama la na thei ngal ke wa ken ama ka thei ama
ama a kipan in a hongpot ka hi a aman la a hon sol nga la a chi hi huchin ama mat atum ta wa himale ahun atun nai lo ziakin kwa main a khoi thei ke u hi mi bi a hen tampi ten bel ama aging ta wa Chris ahong kilak chang in hiai mi hi sang in chiam te na tamzo a hi tuan de hi a chi u hi Jesu manding a sol na huan farisai ten atunga mi pi phun na thu te aza wa huchi in siam pu lian te le farisai ten ama manding in heu tu te asol ta u hi Jesun so lo kal a akal na kyang wa ka om phot ding a hon sol pa kyang a ka pai ding hi no na hon zong ding wa na hon mu ke ding u ka om na a leng na hong thei ke ding u a che hi huan zu te aki ho wa imu lo ding in hiai mi ko ya ho de ka hi ding Greek pem dal te kyanga ho in Greek te thu va hil ding adiamo no na hon zong ding wa na hon mu ke ding u ka om na a leng na hong thei ke ding u achi bang achi na adiamo achi u hi tui hing lui Jesu a hi huan an kwang lui ni nanung pen ni thupi ni in Jesu ading a aki ko a kwa pe adang tak le ka kyanga hong hen la tui don hen kwa pe ke hon ging ta lai siang tho gen bang in tui hing lui te asung a pan ahong luang heding a chi hi hiai thu aging ta ten kha atan ding thu again na hi Jesu pa ta ya a om nai lo zakin khala piak a hinai ta di ngal ke a huchi in mi pi laka hen khat in huai thu aza kun hiai zo zol nei hi pe ma e achi u hi hen khatin hiai zo Chris a hi achi wa hen khatin bel bangding in Galilee gama Chris hong po thei dia Chris zo David swan te laka David omna khwa Bethlehem apan pot ding a hi chi lai siang thoin again ke a hia achi u hi huchin ama aziakin mi bi a khi henwa aki elang ta u hi ki hen khat in mat a ut wa himale kwa ma in a khoi thea khoi tuan ke u zoda makai te gi lo na huan heu tu te siam pulian te le forisai te akyanga ahong pai won on wa akyangwa bang achia hon ton pi lo achi u hi heu tu ten hiai mi bang in kwa ma in thu again ngi ke achi wa adong hi farisai te na kyangwa no leng pi mang a na a om sam na hi ta u mo vai hom te le farisai te la ka mi ama ging ta a om ta a hia huaidan thei lo pi mi pi te soblai ham se thuak e ve wa achi wa adong hi Nicodem tu ma a Jesu kyang a hong kila ka pang sam a hi a ama akyang wa ama kam nge a thu zak le athil hi thei a hi ma athil hi thei a hi in ma idan mi siam lo atang sak nge a hia achi hi ama akyang anang leng huai Galilee mi na hi samo zongle chin Galilee gam a azol nei kwa ma apod ding a om keu chi thei tan la achi wa adong u hi huan mi chi ama in chiat a paita u hi